Akancenge ke WhatsApp lesa bagroup la. Hayi antwana bekhamba naye. Alezinto zama WhatsApp. Linjani bafowethu? Siyaphila. Injani impilo? Kancane. Manje ngiyakufanisa. Lina. Alibuye echolocho emkayi kompanda phana eZimbabwe. Usecholocho yakhona mina kodwa ngibuya le follows le. Ngiyayinanzele. Athi mina bengisebenza lokuzeni ngiyake ngibone liphathisa impahla. Mina ngisebenza emabhasini ngale e-park station. Lo la sekhaya. Okay. Bengigodela uthi akathesi send driver kolokuzeni komzansi semen driver. Uma velifike khona uthi wena ucela ukubona uGodini. uGodini yena umusupervisor ama-driver. Okay. Kuba ngabe le mali yasezibelethele umsebenzi. Manje isimo sakho. Kanjani? So nxa liyafika phana ngifuna uGodini. Ngiyakwazi ukuthi ngihambise impahla zami ekhaya siyakhulisa nami lingatshayela amathiki ngenzela ama-price. Okay. Kumbe ama-passport imali abafana ekhaya ngingaphrayisi uyabuya nami abe ngifana. Thathani inamba zami. Kungaba ngcono singathatha izinamba. Thathani inamba zami. Ukhipha i-passport yami manje asephelile. Hayi ngiyakukhipha leyo benzela inamba zami. Zithini inamba zakho? 074 85 91 kathi ngithenda ba 074 hayi man 074 074 74 92 Mfoni. Sorry. Usekoli lapho ngabe kuhamba uthwala ifoni yami ngithanyele kahle. Foni yami edura le. Hayi, usekoli ngabamba uthwala ifoni yami ngithanyele man. Kathi yenzani ekhaya? Ingakwenza so usekoli ababa uthwala ifoni yami. Ingakwenza so bantu bekhaya usekoli la. Ungabe uthwala ifoni yami Udura njani? Udura njani? Hayi ngabamba uthwala. Hayi wena usekoli la. Sorry. Yasihlekisa ngabantu man. Usekoli la kathi yenzani? Hello. Wena injabula. Into ophosa ukubona ubona. Baza ngobuni ngobosibambisa manje. Wona unsasuke eZimbabwe lanto uzodlala eGold la. Hayi. Ifoni badeka. Ubadeka kodwa Akodwa yini? Asebenzeni labantu. Right. Dalibona Friday hayi. Jozi kondoda zibonele intombi ziyashelana nensizwa ziyashelana. Kusenkabaze ngoba kudibana zonke izizwe. Suka bo awuyazi igoli wena. Komfundisi uvuka isilwane azenza inyanga. Ngikule ukuthi zenza abafundisi. Akuthendwa umuntu ngoba nomfundisi akubamba inkunzi. Kuthengiswa yonke into lemzimba ithengiswa libalele. Igoli yonakele iyanyanyisa iyanuka phu. Igoli ezigilamkhuba legoli yabalungileyo. Amasela zenza abafundisi abagcotshiwe. 6 stars pretend like the anointed holy man of God. Pho ungathanda bani wethembe bani wesabe bani uthande bani ngitsho akuqala egoli lokho inoma ngubani akubhayisa nje akusicala lelo ngoba kudingwa imali ngendlela zonke egoli kovula zibhuqe tshwa bemakhaya chikuwani huwa khona ngawuri kuna chino na chino